Okay, ngan batai pi kendiat kumno ban khap ya ke umbrella shape nang ta pada ngan sa khap. Okay. Ini pi ini poi nang ni. Ini. Itu. Dia ngabat nang ni am. Dia gani dia ke jingjrong jong gani ke jan. Keleng jong ke jan. Nang ta pada gani dia ke bread jong ke jan. Dia leng bat ke bread menyebat langkum tu. Thau you waist pada nak gani thau you waist mut nang ni shani. Ini dia center point. Ini dia ba na pedeng jong ka skirt. Ini dia center point. Nang ini dia side. Ni one side ni waist side shani, waist side shani. Ini deh dia mentah pada yo waist round pada ni usangkai thau nang ni. Na shani kat no. Kani dia 27.5 m. 27 ke waist. Dia hang ni 13.5, half of 27, 13.5. Then lada kuah susu bahkan long gathers susu. Dengan nang add susu lai sau inci kum tu. Di kat bedang add ya kini ki inci. Di ka dress ru kan nang bun gathers kan nang pu. So lada pi kuah pu add lada kuah pu nai add. Okay, nanti pada daladap you ayu ni waist nang nation ni satau ya kendeng. Okay, daladap khap ya ini waistline in long kum tu deh. Nang tu dia pergi ke skirt ke long kum tu kenten. Okay, baik ini ladap khap ini ke long kum tu deh. Dia minta pada baik telak pelit pada lawan half. Okay, dia kena ke lain ni ngaklam I gathers. Ngaklam I gathers shibun tang arinci lain ci tang bandan is ngaklam I gathers shibun mah tang kumtahi ngan ong ipi kam don jing em shuyo betang ko waist round bat kan leng labiang dan tangan khap no. Uni ngelada mak ni minta pada banyo uni full waist round le kumno. Ye ini making ibang mak nang ni ngabu ini point. Ini measuring tape. Ngabu hai ni point. Nang tu pada satau sadu siya ini making. Sini making. Tau. Thau hang ni 23. Thau hang ni untuk bat bed 23. Timta ngeladap betayu waist minta pada saya gejing jerong. Kamut gejing jerong nang dengan measure syaduk sya teh. Okay, ban yo ya ka jingjrong jong ka skirt half ban minus ya ka jingjrong jong ka mat. Okay, te jingjrong sapti minus jingjrong jong ka mat te ngun sayo ya ka jingjrong jong ka skirt. Okay, nang ta pek chubo ma example ka jingjrong jong ka sapti ka day 41 te ka jingjrong jong ka mat day 13 day. Te 41 minus 13 ka long 28. Temut ka skirt part ka day 28. Te mta da kani hi ka ju ka skirt pattern ngan sa place ya ka khmat pada kan namar kani ka way ka day ka dian dengan sa place ya ka khmat pada. Okay, te nanta pada dafi itnat ya ni video jenga please like, share, comment and subscribe in saya kento pada ha ka wipat ka video. Bye, take care, God bless you.